Yesus tu nufana Epata chiana Ofame tinuti Nuera rududi Makanko kasabera munjera Vemos magara Upaya lukubat lekoko kasi Kabe ugawa ilikasuduwa tinawarana Saadu amusi torbanda pechantara Cina misi warana Cina sepai Gafang bau Cina kadakani Ahura zari barikan nanjani Kazan na raye bae Pashana kusmana kenani na likipse Nukura zentu koyuritus Asduwa na wana sitimu wante nakawa Nadise wakayona galati Ujjala manika nama ukanka tukoshia sinawarana Ay bakaborat mandet masjere robisa kasmata role amusika masrat nantichne kaza china nakini lagena ay nakini na kucherti na galgala setan apana kini na kadina na tikpachatre nan kofe nafkara tani ukos magzenga ru Nadise fai mogotanka wakayona galati patanjasa Kamu mustani, makan kuasa ni dalam saya mana nak segar mentimai. Nah, ni mana kan tu kewani lugaru bayi tu jadi saat ini kita ni orang terima lugar sini bahan lugaru demo, wahai mati koti, wahai koti, esana ada demo akai nak lagi pada Nah, wahai lugaru orang sasa wahai koti. Mana rafuda gizin ka utte te wan abdina kusi zazumi etman nagun chisa chi boy man ije kada ne sidebe marra bakka wan sampe hokam tabdin naga hate kana rakka de wan namate madusim kausi ofma ko tuga hande be mo kala kalbi ko tuga hande be ya to njurwan narak malik an narak suwa kayo narra ko bagati te fu an narak suwa tindende je wana bo sugarum be Achi bodanga hodra kae matahu kan kesa nanya techu zimbe ema kesa de ta kawan ramo iti nanya wari go gubai kan kesa nabu kesa narbu kase de tan narbu ta matahu kesa sabe techu achi kae ra alkan sattu duralu sadam boy che jambari matahu kesa nanya ta egaru te boda te kohin tas gabba kae ra ke kade sana namni saat sagali takangkau kada chuf jilbo bila mangkage kada tiwa kayo jini nasau anigaru saat sagali takembo kaza usmon boye saat sagali ake sagali bi dega putam shai nambo wak masrid taki apan taka tembo akan mina nage ne chu ganame nan fata fade ka woro mana matande alkan nambo achi boda waka usmon bo Achi boda tora sanan tae achi ewana sanke sedemani nama kada tani nalla le yom nabra fure ije ke sawul tu bol ra busa to kada ta garo nalla fure gale yom nabra gale to ana kasbina ke suban wa ga yom tibena ra ka sai de kana nichu zorani fani du bana kasite arka ki yom fidani arka ki yom fidani arka ko ra kai na jere achi bakal wa kai halana ta umma ta ge se gale de kana kai arka ki ra kai Ahuraman ini baye, ega guya saniti nanti sindem agar resi esa kan lagi mo anak berani, makanya agar resi akan apa lagi. Aci wote muai mati kumonan kasi wo dosa, abah ko itu nukubai. Ukubai sana terima ni nanti, injana kami sini pun terima ni. Aci nanda war nagu malaki nanje tiga nasib ke nanje lo tiga nanje edon ni juru nutorke ni juru nanje nutorke biya mo wa ira kisaga tidak bocu sabu dal okuba sasan mo abjugo tinanarke abjugo tinga malarke ti intu ati iya nayamu aci ga nayaman jadi ko tunan na damani etan ise sabu de ka enji bi fa irat kadan Gahar nanti kalau lengkau, indendam anak isat cukup saja asyik onar kami cakap baik betul dengan sama pimpinku indendam abangku dulu cukup satu si arah bayi dengan ifal arah nak ada tamu itu nanti kuliasa kami sejuk gahan veru rajin semua wangiran dan lawas verat fani oso anju mana bahu tidak tinggal jet ni tidak awal tu nanti Isawode osona ni juru mana bago tiga tinggal akas jadi nanti abju ko tini semua gahan mi wahai mati ko tiap jodoh raja
dhaabatu. Dhugaa waaqayyooti akkasuma bukkee dhaabatu gaafa mormuuni isaan humna naatoo jechuudha sagaleedhaan jabaadhu mormii naan jedhu isaanis nama mormaadhaanis gaafa sana sii kubsatan achi gaafa kubsatan asii hafuurri narraa eeyyeen baa isaaniif fayyu. Sababii kanaaf abbaan koo akkan duuni gatii nama nuufu achi ufanii tokko kai osoo nani jiru mana abbaa kooti gadiin galu jedhi morminaan jedhan. Maaliif abjuu kooti gatiin mormee bakka har'ammaa mirkaneeffadhee maga xumureen gala bakka illee tanaan dhufee akkuma hin jedhamu asiin irra rukutamee jaarsachii ka'anii nu fayyanii kanaanis waaqayyoon agarsiisa. Naannoo irraa immoo obboleessa kootitu biyya biraatti hojjechaa ture biyya doolaadhaan hojjechaa ture otuma hojjechaa jiru hin badne bakka jirraa shumaan jechuudha. Silkiin yaama garuu kun kaasu silkii. Jaboo gaafa dawwaluuf naan kaasu obbolaan koo gaafa dawwalan kaasu namni kun kaasu silkii. Namni ji'a afurii fi torbee lama badee bakka mucaa kun jechuudha. Guyyaa kunis deebi'ee jechuudha. Obboleettiin akka jiraate waa'ee maatii kee dhabduu dandeettii baay'ee callaqamaa taati furmaata argateera naan jedhan. Achi gaafa isaan akkas jedhanii bakka argadhe deeman deebi'ee galee. Isaa booddee torbee isaatti hangafa isaatti dawwalee akkasitti mana ilaalan tureeyyuu amma deebi'ee sana as jiranaa jedhe. Egaa na bira egaa booddee maatii kootis haadha kootiinis maatii kootis gadda oolchee anas gadda na oolchee har'a galataan fuula keessan irra na dhaabee waaqayyoon naa galatee.